Honorable David Tugumeka turebe omwabese imbere ho kwate bendera HB na cyarwanyisiriza abwishaza rya bunyaruguru we ntagera ngo no bwatakagire mu parliament atwire nahwera wabatura turiyondoronda karuka NRM akaruka kutugita ebintu ebintangiye kukwataho mbe nikwata kugira mani ganje chunka na omutumo gunyine na rukundo yine omuri bridge katungurwaha nishwa tukasindika ubuyambi ayishomerwari abana tukabasinje bitabo kuyamba muri omwe wena nizo kongere ndizo kandi nyine nazatende no mutebeza abantu yotebuza kubankabo abakweza miliyoni 10 bakanga no kweta katebe kamwe omwisanga gitweri oyirewe cyo kugira ngo muza kurabya amateka nari kujurekera abantu bawe oyino kushaka oyine kunywana mu government kunywana na heru ya government omukoko kwa terebendera HB na cha NRM abwo munyishenjero kazi aba nabo ebi nibyo baraganise kukora umwimushere ezo kaze zanagirwa nyima ezayebirwe irakaryani biko parliament president najimanya buri cyaro cyona kugira ki amashanyarazi so ni mpora abantu bakabukwire imyanya takayikire muki amashanyarazi nikija abatura bayoreka bimwe ebiri kwetagwa swana bakongo aza urutswana bakongo nubiho mutimba bwitu batukosa munonga kibanje mayisangu eje nyanza nenda mu mutano umukonga amanyakoma na no munyayuganda amanyakora ki akoma omugande makuru Eliab Naturinda mporera oyisimbire kukwate bendera yo munyishenjero wa Ndorwa West arukoronda karuro mugombora ya Kahunje araganise kwera abantu abatwire n'abateganisibwa kuzo mu za banka okusherura za loan no bundi buhereza okutereza za sako zabo nyonde na mu parliament rero mwampisayo mbatandikireho ebibina byabika oyeguze ebibaleta za sako kwamara kuzileta kuno haraza kugira okutwaye tungura omubyanga byitu mporera ayesimbire na David Bahati minister wihanga abwe mshuburo wabo jahantu hariwe enumi empango yareba obundi bunumi bwayenda kwija era bukwata hamutwe ekereze ekarekereka kuriya ekagandike hasi onkanye omuntu omwe omurema otira kuguru Bahati minister atakabasa kuyambagaho nerizo itwe nkabarema abandogo wose tekatekagaho emyaka 20 yategeka kandi umurushema umunyishengero kazi washema umucyala Rosemary Nyakongolo yatandike huru yo kuronda karuruka NRM ako kumugaruza umwishengero Ekikunguru n'umutinsa murungi omukono gwe n'omuparliament mbagwakira kandi government nemwesiga kuko ine bitinsa oguyara bo mutawuni zitari zimwe na zimwe eziri mu kitagata n'ahandi kandi abantu basime byabakorire Ekikongoro ntimukunda akubatukorire itwe ngabacyara atwihire hare ya leta twamanya okukora okutunguka abantu betwegeke n'abantu mwe n'abakuru bari mu ntego n'azokungaro Gashakwa Gilbert Mahanguzi Job Namanya na Nagudi Fatima aije tumakazi